Reka twizere ko mumeze neza. Tugiye kugaruka ku nkuru. Ni inkuru imeze gutya. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwatangiye iburanisha ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku bakekwaho gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni y'abarimo Kwizera Emeline uzwi nk'Ishanga. Ni ya mashusho yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, mwarayabonye. Abakobwa bari mu bintu by'ubusambanyi bisambanyisha amacupa ya Heineken. Aba bakurikiranywe mu rukiko barimo Uwineza Nerisani ukurikiranyweho gufata aya mashusho no kuyasakaza, ndetse hakaza n'uwitwa Ishimwe Patrick na Babingwa Joshua, nabo bakurikiranyweho gusakaza ariya mashusho y'urukozasoni nawe wagiye ubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Aba batangiye gukurikiranwa nyuma y'ikirego cyatanzwe n'abarimo Kwizera Emeline ariwe uzwi nk'Ishanga. Ni uriya wagiye ucicikana cyane ari kwisambanyisha icupa rya Heineken, tumuzi nk'Ishanga, hamwe na mugenzi we Uwase Shakira. Nibo baregeye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nyuma yo kubona amashusho y'urukozasoni abagaragaza yageze hanze. Ndabizi neza nawe ari amashusho yakugezeho warayabonye. Mu ba mbere baketswe harimo Uwineza Nerisani ushinjwa kuyasakaza. Kumukeka bishingira ku kuba hari amashusho nawe yafashwe. Icyakora mu yagiye hanze ay'uyu mukobwa Neri ntabwo aye yari arimo, bigakekwa ko ari we wayashyize hanze abanje gukuramo amashusho ye. Ibi bivuze ko igihe ziriya videwo zafatwaga za Emeline Ishanga z'ubusambanyi n'uyu Neri bose bari babafatiye amavidewo hamwe, arangije akuramo aye we se yayashyira hanze, ahita ashyira hanze aya mashusho ya Emeline Ishanga. Ubwo bageraga imbere y'urukiko, umushinjacyaha yavuze ko Babingwa Joshua akurikiranyweho gusakaza amashusho y'urukozasoni muri gurupe ya WhatsApp yitwa Rich Gang. Babingwa Joshua abajijwe icyo avuga kuri iki kirego, yemeye icyaha aregwa, avuga ko yasakaje ari amashusho mu itsinda ryabo yari gurupe ya WhatsApp yitwa Rich Gang. Gusa icyakora ahamya ko yasakaje aya mashusho mu rwego rwo kubaza aba bakobwa niba koko aribo bayagaragaramo, cyane ko ngo ari inshuti ze. Uyu musore yavuze ko ari we wagiriye Ishanga inama yo kujyana ikirego muri RIB, ndetse ngo yahise asiba aya mashusho muri telefone ye nk'uko byemejwe n'umwunganizi we mu mategeko. Mu gihe cy'iperereza ngo ntabwo Babingwa yagoye ubutabera, yemeye icyaha. Hagati aho ababyeyi b'uyu musore bari bitabiriye uru rubanza aho bari mu rukiko, ndetse bemeye kumwitangira batanga ingwate ya miliyoni 50. Oh my God! Kuri Uwineza Nerisani rero, uriya mukobwa nawe ukekwaho kuba yarakwirakwije ari amashusho yabanje gukuramo amavidewo ye, uyu mukobwa we yahakanye ibyo ashinjwa. Yavuze ko mu mashusho yagiye hanze ayo yari afite muri telefone ye ari amwe gusa, kandi nayo Uwase Shakira uyagaragaramo yari ayafite. N'uwo Shakira ugaragara ari kumwe n'uriya Ishanga nawe ngo ayo mashusho yari ayafite. Bityo rero avuga ko ayo mashusho ashobora kuba yarashizwe hanze na Shakira nawe uyagaragaramo kuko nawe yari ayafite. Uyu Neri yanze kwemera icyaha. Ku bijyanye n'amashusho y'umukobwa wagaragaye ashyira icupa mu gitsina cye, yavuze ko atazi ibyayo kuko atazi uwo mukobwa, bityo ko adakwiriye kuyabazwa. Uwunganira uyu mukobwa Neri yasabye urukiko kutazashingira ku kirego
cy'abareze umukiriya we kuko mu nyandiko yabo batamushinjaga ahubwo bamukekaga gusa. Yanavuze ko amashusho Uwineza yari afite atari we wari wayafashe ahubwo nawe yayahawe n'inshuti ye yitwa Etienne Niyoneze ku itariki 26 Ugushyingo 2024. Uyu mukobwa nawe afite umwishingizi. Undi waburanye ni Ishimwe Patrick wemeye ibyaha ashinjwa, icyakora avuga ko atabikoze azi ibyo ari byo. Uyu musore avuga ko atagoye ubutabera kuko yijyanaga kwitaba RIB. Yasobanuye ko amashusho yasangizaga abandi muri gurupe za WhatsApp nawe yabaga yayakuye mu zindi gurupe za WhatsApp. Yatakambiye urukiko arusaba kuburana adafunze kuko atagoye ubutabera. Ibyo ahurizaho n'umwunganizi we wanavuze ko ababyeyi be bemeye kumwishingira. Ababyeyi be bakaba bari bitabiriye iri buranisha. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yavuze ko uru rubanza ruzasomwa ku itariki 11 Gashyantare 2025. Guys, ngayo nguko rero ngira ngo murabyumva ko abakwirakwije ari amashusho ya Emeline Ishanga y'ubusambanyi. Ibyabo biri gusubirwamo mu rukiko. Tubashimiye ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Gusa RIB yihanangirije abantu bajya bakwirakwiza amashusho nk'ariya y'urukozasoni. Ni ikintu cy'icyaha gikomeye cyane gihanirwa n'amategeko, hari ingingo zigihana. Guys, mujye mwitwararika gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga amavideo yose mubonye cyangwa amafoto mwibwiye ko kuyakwirakwiza bitabakoraho. Guys, ndabashimiye. Ngayo rero nuko ayo niyo makuru yaragezweho kano kanya mu ruganda rw'imyidagaduro. Na mu zindi nkuru zacu ziri buze gukurikiraho. Bye.